Yesu ahumura impumyi yitwa Barutimayo. Nuko bashikiye Yeriko. Akiva Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero rinini, wene Timayo yitwa Barutimayo impumyi yasegerereza ari yicaye iruhande y'inzira, yumvise ko Yesu Umunyanazareti yumvise ko ari Yesu Umunyanazareti, atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi girira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya babore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati, mwana wa Dawidi girira imbabazi. Yesu arahagarara arababarira ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati, humura va hasi, araguhamagaye. Nayo impuzu yayo irahaguruka vuba yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, ugomba ko ngukorera iki? Ino mpumyi iramwishura iti, ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu arayibwira ati, genda, kwizera kwawe kuragukijije. Acarahumuka amukurikira ku nzira. Bwana asifiwe. Yesu nashimwe. Msomi karibu uwe mrefu. Avuga ati, wewe wasomye avuze gato ngo randire, lakini usomi umekuwa wazi kwa Kiswahili na kwa Kirundi. Mugabo ibyo basomye byumvikanye haba mu Kiswahili haba mu Kirundi. Pana watu ambao walisikia habari za Yesu lakini hawakuzijali. Hariho abantu bumvise inkuru za Yesu ariko ntibazitayeho, na zikawaleta mabishano katikati yao. Nico gituma zahise zikwega mali hagati yao, maana zilikuwa habari za kutisha, kuko yari ibintu biteye ubwoba. Na pana watu makundi walitafuta namna wanaweza kumwangamiza. Kandi hari abantu amagurupu atandukanye yagerageje guhemukira Yesu no kumwica. Lakini wale ambao walijaliwa neema kusikia habari za Yesu, ariko abagiriwe ubuntu bakumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, na wakitafuta namna wanaweza kufikiria Yesu ili wamuone, na bakagerageza kandi kushikira Yesu kugira bamubone, na wakafanyisia kumuona Yesu gharama, bakamenya igiciro cha Yesu na wakamuona, baramubonye. Tuko tunakwenda mbingu kanisa. Mbingu ndio kwa tunakwenda. Turiko tuja mwijuru shengero ry'Imana. Ijuru niryo turiko turajamo. Iko ajabu kama tunaweza kutumikia mtu mwenye hatujui na hatuya kuonana. Yoba bitangaje hamwe twaba dukorera umuntu tutarabona tutigeze tunamenye. Huyu Yesu ambaye tumemwamini, uyu Yesu twizeye, hatujawahi kumuona, nituyigera tumubona kwa macho ya nyama, amaso y'umubiri, lakini tunamuona ariko tumubona kwa imani, ukwizeye, kwa macho ya roho, amaso y'imwemu. Ndio kwa maana neno la Mungu linasema heri wale wanaoniamini. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abanyizeye pasipo kuniona kwa macho, batarambona mu maso y'umubiri. Maana pana wale ambao walimuona kwa macho, kuko abamubonye mu maso y'umubiri, walikula na yeye, bariye basangiye nawe, wakaona matendo yake makubwa, babonye ibikorwa bitangaje bikomeye yakoze, miujiza ambayo aliyoifanya, ibitangaza yakoze, waliaishi hizo miujiza, barabibonye babibamo, lakini hawakubijali, ariko ntibabyitayeho. Lakini sisi matendo makubwa ya Mungu, ariko twebwe ibikorwa bikomeye by'Imana imesababisha tuwe hapa leo, byatumye tubaha uno munsi. Maana Ukristo ni ushuhuda. Kuko Mkristo ni kishinda naye. Kuko Mkristo iko temanyashi. Uru Mkristo ufise igishinda naye. Kuamini mtu, kumfuata mtu ni kwamba unajua kwa nini unamfuata. Kwizera umuntu gushika umukurikira. Petro akamuuliza Yesu. Petro aramubaza Yesu. Wakati Yesu akona walopole, kuna wakafiri, kuna anawaongoza mmoja mmoja. Yesu alikabachagura umwe. Petro kama vile mtu mwenye kuwa na akili. Petro ni era afisubiye bwinshi, lakini amekwisha kuacha vyote. Aliko yaretse byose. Conscience ya kimuntu ikamwingia ikamtumikia. Na conscience y'umuntu cyane kwizera kutahura k'umuntu
Ujya muntu w'indani w'imbere, il est conscience. Niyo conscience. La personne de l'intérieur. Ujya muntu w'indani akamzunguzia akamsula. Aramuvugisha. Siulize kwanza huyu. Bega Mungu wazenuhu. Itola mapokota. Kwa nini? Alikaraba arabatoranya kuberi. Petro akamwambia Yesu, tafadhali baba. Petero aramubwira ati pardon, ndore babarira. Sisi ambao tumeacha vyote, twebwe twahevye vyose na kukufuata, no kugukurikira, tutapokea nini? Tuzoronka iki? Haikuwa kesho, haikuwa wizi ya ujinga. Ntabwo cyari ikibazo cy'uburofa. Wewe kama huwezi kujiuliza hivyo, wewe niba udashobora kwibaza icyo kibazo, uko mjinga, ikirofa. Bwana sifiwe. Amen. Ashimwe. Kazi ya Mungu inatesa watu. Igikorwa cy'Imana kiragora abantu. Kazi ya Mungu ina uzito. Igikorwa cy'Imana kiraremereye. Wazee wako wanakuwa huyu baba niko karibu na yeye. Nilikuwa nafika kila mara kama naeleza sasa nilikuwa milimani. Huyu mpastor na mandi kumwe nawe umungere. Na mangamu bakakambira ati na yuruguru. Ninachoka. Ndarushe. Sasa unajua sisi nilipanda milima unaenda wapi? None kurushe waduzi misozi wagiye. Asengeleshi nilienda na kondoo. Akavuga nagiye kuraba intama. Nikamuuliza uko na kundi la kondoo kule? Hari intama hariya. Asema bwana sizo kondoo za nyama. Oya, si intama zo kurya, si nyama. Ni kondoo za watu. Ni intama abantu b'Imana. Ambapo Yesu Kristo amenipatia. Yesu yampaye. Kuwachunga. Kubaraba, kubaragira. Kuongoza. Kubarongora. Sasa anasema ninaenda kulala mbio sababu ninachoka. Arambwira ati ngiye kuryama kare kubera narushe. Kazi ya Mungu inachokesha. Igikorwa cy'Imana kirarusha. Asubuhi tuko mayo. Mu gitondo, magharibi, kumugoroba, wengine wanafunga bila kula na kunywa. Abandi barasenga atakurya atakunywa kwa sababu ya kazi ya Mungu, kubera igikorwa cy'Imana. Mungu unapokea wageni, turakira abashitsi, michango ya kushughulikia kazi ya Mungu, tugatanga imisale cyane, tugakontribua amakontribution kugira kwakira abakozi b'Imana. Tuko tunashinda huko na sala huko tunajimalizia ndani ya kanisa. Tukirirwa ngaha tugasenga mw'ishengero ry'Imana. Wanaume wanaibana magoti na makarabati, vijana wanasabe. Abagabo bakambara amagoti, imisore bagapendeza bakambara neza. Na hakuna mtu mwenye tunafika kuabudu hapa. Kandi tukaza tugahimbaza Imana. Lakini tumemwamini yule Mungu kwa imani. Ariko twizeye Imana kutwizera. Sasa kama hauwezi kumsimamisha na wewe, none rero niba wewe udashobora kumuvugira nawe, umsimamisha stop. Simama. Ukamubwira ngo hagarara na umuulize swali. Umubaze ikibazo. Sababu Petro aliuliza. Petro. Nuko Petro yamubajije. Tumeacha vyote, wanawake wamebakia. Twasize byose, abagore bacu barasigaye, watoto wamebakia, abana barasigaye, mafugo yamebakia. Twararetse ibyo tworoye. Hata nyavu zangu nimeziacha. N'ubukira bwanje narabusize. Tutapokea nini? Tuzoronka iki? Unaweza kurate mbingu na unarate hapa. Urashobora kubura ijuru ukabura n'ibyo ngapi. Sasa utakuwa umekufia nini? Uzoba warababarijwe iki? Umetesekea nini? Wababarijwe iki? Omwe ukose ni hapa lakini ungaje mbinguni. Ni byiza uburi byo mwisi ariko uronke byo mwijuru. Lakini usikose ni hapa na mbinguni. Ariko n'uburi byo ngaha kwisi uzobure n'ibyo mwijuru. Yesu akamwambia Petro. Yesu aramwishura Petero. Ninyi ambao mmeacha vyote, mwebwe mwahebye byose hapa chini ya jua, aha munsi y'izuba, mtapokea ngapi? 100 kwa 100. Muzoronka inshuro 100%. 100%. Na mbinguni uzima, no mwijuru ubugingo budashira. Mbinguni uzima milele. Ikamtia Petro moyo. Bicha bifasha Petero. Petro akakuwa na matumaini. Acharagira ibyizerwa. Kumbe wakati
wakati nimeacha hivi, lakini mbingu nitapokea. Kama mundina leti byo mwisa iko mwijuru nzoronka byinshi. Mbingu nitapokea. Mwijuru nzoronka. Acha niteseke, reka mbabazwe, acha nikosewe, reka ngeragezwe, acha nizarauliwe, reka ngawe, acha nikuwe maskini nyumbani, reka mbumukende muhira, lakini mbingu ariko mwijuru nzoronka. Sema amina. Amen. Sasa hizi ni habari za kipofu Bartimayo. Iyi ni inkuru y'impumyi Bartimayo. Biblia inasema alichukuliwa kila mara anakwenda kumwambia kando ya njia. Hapana ndani ya njia. Biblia ivuga yari mu nzira. Yari hafi y'inzira. Hapana ndani ya njia. Sio ntihari mu nzira. Alikuwa kando, yari hafi y'inzira. Bwana sifiwe. Amen. Impande y'inzira. Nini ilimfanya asiwe ndani ya njia? Ni iki cyatumye ataba hagati mu nzira? Hali yake haikumruhusu abaki ndani ya njia. Uko yarameze ntibyatuma aja hagati mu nzira. Ilimubidi awe kando. Byasabwako impande y'inzira. Na hapa alichunga kupata zawadi. Naha yarayindiriye kuronka ubufasha bw'abantu. Hakuchunga kitu kingine, alitanda mikono, alinyosha mikono. Hakini yarayindiriye, yarateza amaboko. Alinyosha mikono. Arateza amaboko. Hakusema alinyosha mikono. Ntiyigeze avuga we yateza amaboko. Ile kunyosha mikono, kujya gutega amaboko ni kwamba anaomba. Ni ukuvuga ngo yari karasabiriza. Na yeyote atakayepita pale kama na moyo wa huruma, ili kugira ngo nihaca abantu b'imbabazi b'ikigongwe, anagusa ndani ya mfuko, akore mu mufuko, amuhe. Mwingine anatia ndani ya akabika mu mpuzu yiwe. Mikono. Akongera agatega amaboko. Anamupa. Ubundi akaca akamuha. Anaweka ndani ya mfuko. Ashira mu mufuko. Ikakuwa ndio kawaida yake. Nivyo byari bimubeshejeho. Kipofu. Impumyi. Huko kando, huko ndani ya njia. Uri ku ruhande rw'inzira cyangwa uri mu nzira. Neno la Mungu linasema wana macho lakini hawaone. Ijambo ry'Imana liravuga ngo bafise amaso ariko ntibabona. Wana masikio lakini bafise amatwi mugabo ntibumva. Siku moja ikafika ya kipofu. Umunsi umwe urashika kuri ijya mpumyi. Pana siku tutaingia mbingu. Hari umunsi tuzinjira mu ijuru. Hiyo siku ni moja, hazitakuwa mbili, ni siku moja. Uwo munsi n'umunsi umwe si mwisi ibiri. Siku ya Bartimayo ifika. Nuko umunsi wa Bartimayo washitse. Ya kumuona Mungu. Wa kumuona Yesu. Kumuona Mungu mzima. Akamuona Yesu. Alisikia habari zake kwa kusikia. Yarumva inkuru ziwe ku matwi. Alisikia habari zake kwa vinywa vya watu wengine. Yarumva inkuru ziwe mu bandi bantu. Alisikia ushuhuda wa Yesu mara mwanjani. Yarumva ibishinga nayo bya Yesu Kristo mtaani aho yaba. Lakini hiyo siku mugabo uwo munsi tuko tunasikia habari za Yesu kwa maandiko. Tumvise ijambo ry'Imana mu byanditswe. Lakini iko siku tutamuona Mungu. Ariko hari umunsi tuzomubona amaso ku maso. Macho kwa macho. Amaso ku maso. Hiyo siku kipofu akaona Yesu macho. Uwo munsi yo mumyi iramubona amaso ku maso. Akasikia ndani ya njia kishindo kikubwa. Arumva mu nzira uguhinda kunini. Kishindo kikubwa. Uguhinda gukomeye. Kishindo kikubwa. Uguhinda gukomeye. Akajiuliza. Aribaza. Mbona nimekuwa mali siku zote si askari kishindo kama hivi? Mbona baya ahantu kuri ino nzira igihe kirekire mubona hari bwumve uku guhinda gukomeye. Zamiri za ndani zikamwambia uliza. Umuntu w'indani aramubwira ati baza. Uliza. Baza. Hapana kunyamaza, ni kuuliza. Reka kunuma, baza. Na mara moja akauliza. Akasikia utukufu na unamwingia. Akasikia atayumvi ingufu ziramwinjiye zo kubaza. Na akauliza, arabaza. Alichokiona siku ile, abonye ujya munsi, alikuwa hajawahi kukiona hata siku moja. Alikuwa hajakiona. Ntiyari bwigere akubona n'umunsi n'umwe.
byamuteye kubaza ni biki? Mbona ninasikia kishindo? Ko ndiko ndumva inkomezi, guhinda kw'inkomezi. Iko nini? Ni biki? Iko nini napita? Ni biki biriko nindahaciye? Ni biki biriko biraca? Akajaribu kumwambia Israeli alikuruhusu. Yaragejeje kubwirwa ati ibyo ntibikuraba. Ni Yesu wa Nazareti ndio anapita. Ni Yesu wa Nazareti alikaranyuraho. Iko Yesu wa Nazareti ndio anapita. Yesu wa Nazareti ndio alikaranyuraho. Unataka kumwambia nini? Ushaka kumubwira iki? Alikuwa na habari za Yesu. Msema amina. Amen. Una habari za Yesu leo? Yagize amakuru ya Yesu. Arenga uwagize amakuru ya Yesu. Alikuwa informe. Yari yaronsa amakuru. Iko ajabu kanisa kama sie hatuko informe na bila watu wengine wako nje. Yoba bitangaje hamwe ishengero twoba tudafisa amakuru ariko abandi bantu bafisa amakuru. Iko shida kama sie wenyewe tuko tunasoma ile. Yoba ari ngorane dusoma ibitwebwe tusikuwe informe. Nitugira amakuru lakini waingi wako informe. Ariko abantu bo hanze bakaba bafisa amakuru. Aliwaambia na kusema kama yarababwiye mfanye angalisho. Murabe neza makahaba wasiwatangulie. Abasambanyi ntibabatange. Kwa nini kahaba anaweza kutangulia baba moya huko? Kubera iki umusambanyi ashobora kubatangayo? Wewe kwambie ulikuwa mkanisa ulikuwa naimba. Wewe wari uri mu rusengero uririmba, lakini huyu kahaba aende kwa nafasi. Ariko umusambanyi agutange mu ijuru. Kipofu alikuwa informe. Iyi mpumyi yagize amakuru. Akauliza. Arabaza. Bakasema ni Yesu wa Nazareti. Baramwisha ati ni Yesu wa Nazareti. Na yeye alikuwa na habari za Yesu. Nawe yarafise inkuru za Yesu. Alitamani naye aziishi. Yarifuza cyane kugira ngo azibemo izo nkuru, azibone. Akasema leo kama sipona. Aravuga ati uno munsi nintakira. Watu walizoea kupita. Kipofu hakuuliza hawa ni wanani. Abantu benshi baraciyeho ariko ijya mu mirigeze babaza ati aba ni bande. Hakuuliza. Ntigeze abaza. Siku yake ya kupona, umunsi wo gukira, Roho Mtakatifu anamtembelea. Niho ijya mu biyabajije. Sawa vile leo na wewe kutembelea Roho Mtakatifu upone. Mwemu w'Imana nawe akugendere no munsi kugira ngo ukire. Ufunguke macho. Uguruka maso. Funguka macho. Uguruka maso. Ujue kutofautisha mabaya na mema. Umenye utandukanye kibi n'ikibi. Na wakati aliposikia ni Yesu ndiye anapita, yumvise ko Yesu ari wari karacaho, akapaza sauti. Atashirishwe hejuru. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu mwana wa Daudi ngirira imbabazi. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu mwana wa Daudi ngirira imbabazi. Biblia inasema wakamnyamazisha. Biblia inavuga ngo baramuchechekesha. Nyamaza. Checheka. Ibiki wewe bakia pale. Kumangao. Kama ni kesho checheka. Nyamaza. Sibara mahera. Lakini tora kuchecheka. hakujali tena na pesa. Mugabo yari yitaye kubya mahera. Biblia inasema akazidi akapaza sauti. Biblia inavuga ngo atashirishwe hejuru. Kadiri wanamzuia kadiri anazidi kupaza sauti. Uko bamuzibira niko nawe yashirishwe hejuru. Kadiri mambo ya dunia inakusukisha nyuma nao zidi kupiga hatua ya mbele. Uko ibintu by'isi bigusubiza inyuma nawe wanyari imbere. Ya dunia inakukokota na wewe ibintu by'isi bigukwega wegera imbere. Akazidi kupaza sauti. Abandanya gushirijwe hejuru. Maana aliona ilikuwa opportunity yenyewe haikate. Kuko yabonye ko ari okazi adashobora kurata. Occasion amepata tena. Ya tayari igihe adashobora guheba. Kuko mama, kuko
hawavyumva. Kumbe sauti iko napita mbatu na kaingia msikio ya Yesu. Kumbe hari ilete mu bantu yinjira mu matwi ya Yesu. Na ile sauti kasimamisha Yesu. Lijya hagarika Yesu. Akauliza wanafunzi, sasa kule ndio Yesu anafunza babaya roho. Abaza bigishwa bati nibiki Ibyo nafunza na babaya roho na benda kufumba kwa watu wana. Abigishwa bamwe ati nawe ukunda kugorana. Yesu anasema ikisema pita roho kipofu. Ibigeze ukubona ijyamumye. Ukipofu umpita pale. Yangumye twacha ko haje. Na sasa dilishapita. Numanya wali wamaze kwenga. Sasa unataka tu upoteze tena wakati. Unataka tugume tutunganya kumumye. Bwana sifiwe. Yesu nashimwe. Yesu wetu wa rehema. Yesu wacu n'uw'imbabazi, wa upendo, n'urukundo, hana upendeleo, na pendelea cyane uko nyene. Bwana sifiwe. Yesu yagira ngunzi. Yesu akasimama. Yesu arahagarara. Akasema wewe kipofu Bwana mwili. Atavuga ati niyambumye. Lakini ndani ya maneno ya kipofu, mugabo mu majambo y'urumi, pana maneno ambayo Yesu yalimgusa. harimo koze ku mutima wa Yesu. Wakati yuko analalamika alisema, igihe mumiri kiravuga, yaravuze Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Na wenyewe walimwambia wakati aliuliza ni nani yule anapita, walimwambia Yesu wa Nazareti. N'igihe yari karahaca Yesu, abantu bamubwiye ati ni Yesu w'i Nazareti. Mungu unaona hii operation mbili. Murumva ibi bintu bibiri, aya mazina abiri, majina mawili, amazina abiri kwa watu tofauti, ku bantu batandukanye. wenyewe wanamjua Yesu, Abazi Yesu ni wa Nazareti. ni wa Nazareti. Wenyewe wanatembea na Yesu, bajana na Yesu, wenyewe watakula mikate na samaki, abandi baji imikati n'amafi. Wakambagua wakamuonyesha kwa asili, kule kwa asili village rutana Nazareti. Kwa jani leo Bamujana hariya yakuriye pale kwao iwabo. Huyu ni wa Nazareti, huyu Yesu wa Nazareti ndio bwana. Huyu ni Yesu w'i Nazareti. Wakampeleka mkimwili, Bamujana mu mubiri, mtoto wa Yusufu na Maria, umwana wa Yosefu na Maria. Yesu alisikia ile. Yesu yaravyumvise Na akasikia operation ya kipofu. aca arumva uko impumyi yamwiza. Wakati anaita, uko yahamagara, wakati anazidi kupaza sauti, uko yagumashijwe hejuru, anasema Yesu mwana wa aca avuga ati Yesu umwana wa Dawidi, unirehemu, ungirire imbabazi. hakusema unisaidie. Ntiyigeze avuga ngo umfashe. Habari za kurehemu, hao wazee wanajua maana ya kurehemu. Aba bazehe bacu barazi insiguro yo kugira imbabazi. Unirehemu, ungirire imbabazi. anataka msaada, ashaka umufasha katika hali yake ya kuzidi kupaza sauti. Mlikuwa pia matengenezo, kuja kuru yaguma avuza aduzijwe hejuru, yari yitezemo ikintu. mlikuwa pia matengenezo, yari yitezemo ikintu. unirehemu, umbabarire. na kilichomleta Yesu ni kurehemu watu. N'icyamuzanye Yesu Kristo ni ukukiza. Yesu hangevuka tena ile neno ya kumsimulia kunirehemu. Yesu ntiyari kurengagiza jambo ngo ngirire imbabazi. Naye ni mmoja wapo objective, Na nico cyari cyatumye aza. lengo lake, Nico cyari cyatumye Yesu aza. kusudi lake, Nico cyari cyatumye Yesu aza. iko maadhimisho zake, Niko kazi kiwe. na debare zake za kwenda kurehemu watu. Nico gikorwa kiwe cyo kugirira imbabazi abantu. Sasa Yesu anakuwa fisi, akasimama. Yesu amaze kumva rijya, Akasema mumuite. acharavuga ati muhamagare. Bwana sifiwe. Yesu nashimwe. Akasema mumuite, anakuja. Ni mumuhamagaraze. Bakamwambia sasa, Baca baramubwira ati rero hawakufurahia hivi. ntibigeze babiryohera. Bakamwambia sasa ushikaze, ntibabinezere. Baca bamubwira ati gira inguvu, ujikaze, ujipe moyo. gira inguvu. Kwa sababu gani? Sababu anakuita.
kuko araguhamagaye. Wewe mjipe moyo kanisa, wewe ni nguvu, ishengero giri nguvu. Tunarudia pale kwenye nimesemewa kusema kama mbinguni haiko ya watu wawili. Tuzo ijuru si y'abantu babiri, ni iry'umuntu umwe. Wakamwambia yeye peke kujipe moyo, hatakupa kusaidia. Bacha baramubwira ati nitukufashe kinda ariko wewe gira nguvu. Upiganisha kuingia ndani ya mlango kwa baba. Itakuwa ni peke yako. Wewe ni uzogira ibishoboka byose kugira ngo winjire. Ijanzi lifunganye. Haiko kipofu ndio alisikia ya kwamba anakuita. Wakati jamii haiko yeye ndio alisikia sekele utaziwi. Siwe avyumvise muriwe. Kitu ya kwanza alifanya. Ikintu cha mbere yakoze. Yari yambuye impuzu. Kwa basi na akajikuta. Yambuye impuzu arayita. Akavua basi hakuisha hapa. Si tunakuaga mabasi hata likiyao. Maana tunaje twambara impuzu. Ndashobora kwambura impuzu portemento. Mbere yo kuryama turambura impuzu. Abandi bagashobora kwambara amapijama ya kawaida yanatoka impuzu zisanzwe. Na baada ya hapa asubuhi tunakoka tunavaa mabani no mu gitondo turoga tunasema yeye akavua na akafanya nini? Ijambo limana linakuwa ngo arambura impuzu. Akavua na akatupa. Arayambura arayita. Akavua basi na akatupa. Akambura impuzu akaita. Kuvua na kutupa. Kwambura no guta. Ile kia kistari pale. Kuvua basi na kutupa. Kia kistari. Kwambura impuzu no guta. Chapa karongo. Sulinya. Wakati anavua basi. Alikarambura ija mpuzu. Ile basi lilikuwa haliyatoka umwili. Ija mpuzu yalibwiga imuvako. Ile basi hakulipokeza mtu mwingine hata siku moja. Ija mpuzu yalibwiga alipura n'umunsi wa rimwe. Ile basi hakuna hata siku moja alisahau kunyumba. Ija mpuzu na munsi n'umwe yigeza ayibagirira muhira. Ulizo, kwa nini anavua basi ibibazo na hakulichunga tena? Kubera iki yataye ija mpuzu yigere yongera kuyiraba. Lakini alichokiona cha maana, ariko icyo yabonye gikomeye cy'akamaro. Sheria aliona cha maana. Icyo yabonye cy'akamaro. Ili wale ambao lilimfalia miaka yote. Iyi mpuzu yambaye igihe kirekire. Ili wale ambao lilimfalia. Iyi mpuzu yari yambaye igihe kirekire. Ili wale ambao lilimfanyizia kazi. Iyi mpuzu yamukoresheje akazi igihe kirekire. Ili wale yeye alikuwa anakuzindeleza vile sakoshi gode. Iyi mpuzu yari yafashe na sakoshi yiwe da. Ndio ilikuwa gode yake. Yari yabaye kibegi yiwe cyangwa sakoshi yiwe. Saka mbele yake. Wari umuzigo wiwe. Mule ndio ilikuwa kese yake. Niho hari ububiko bwiwe. Lakini sasa akavua godi. Ariko yambuye ijya goti na akatupa. Arayita. Biblia inasema akaruka. Biblia inavuga ngo arasimba. Bwana sifiwe. Yesu anashimba. Alama ya kwanza akaruka mbio haraka. Ikimenyetso cha mbere ariruka vuba na vuba. Ilikuwa goti ilikuwa mwili yake ruka wepesi. Iyo agumana rija koti yari kwiruka byoroshe. Kwa nini goti libakie? Kubera iki igoti sigare. Halikuwa tena na muda ya kuvaliwa. Na mwanya alifite wo kwambara iyo mpuzu. Muda ikakataa. Uwo mwanya uranka. Haiko Bartimayo ndio alikataa goti. Si Bartimayo yasiga goti. Muda ikakataa. Umwanya ni wa byanze. Ndani ya maisha yetu ya Kristo. Hagati y'ubuzima bwacu bw'Ikristo. Pande ya kuacha. Hari ibintu byo guheba. Pande ya kuhomba. Hari ibintu byo guhomba. Unahomba? Urahomba. Hata kama kilikufalia. Naho ndio bigufitiye akamaro. Hata kama kilikusaidia. Naho ndio naragufashije. Sasa ni unanijiria. Ariko alichokiona ni gani yeye Bartimayo kusudi goti aitupe. Icyo yabonye Bartimayo cyangwa ni nuko yataye ijya goti. Mtu mkutano akatia ndio leta jibu. Zana inyishu wewe. Kwa nini goti Bartimayo? Kubera iki Bartimayo yataye ijya goti. Upate mtu mmoja leta jibu. Umuntu umwe inyishu. Jamani.
Jamani. Icyatumye Barutolomayo atariga koti nuko yari yiteguye kuronka ikintu gishasha gisumba ico yari afise, gisumba irya koti. Anaweza? Yabishoboye. Anaweza? Yabishoboye. Anaweza? Yabishoboye. Unaomba vimoja vyenyewe vilikuwa vinakuletea faida, unaomba vyari bigufitiye inyungu, unakwenda kuprofite vingine, ugacuronka ibindi, unafaidika kwa wengine, ukunguka kuri ivyo bindi na faida zaidi kuliko vile. Bifise inyungu nyinshi gusumba bimwe wari ufise. Paulo anasema hivi, kama tunaweza kusoma Wafilipi ile 3, anavuga dusome Wafilipi 3, Wafilipi igice ca 5, Wafilipi 3 igice ca 3, chapitre 3, igice ca 3, Wafilipi chapitre 3 7. Abifilipi igice ca 3 umurongo w'umunani, ndasoma mu izina rya Yesu. Uko Paulo yakomeje ngo afatanye na Kristo, ariko ibyahora bimbera inyungu ndabyiyumvira ko ari ubuhombe kubwa Kristo, eka mbere n'ibintu byose ndabyiyumvira ko ari ubuhombe kubwo ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo naho ibintu byose ndabyiyumvira ko ari umwavu kugira ngo ndonke Kristo. Sawa, tunataka kumaliza hivi, tugira turangize tuvuga gutya. Paulo anaita vyote vyenyewe vimletea faida.